Para sa among short film sa lubi. Support ng lubi guys. May bawa mga brother, mga kita isda, kita kagihipon nga sa lubi. Isda. Oh, isang balo wala. Tawagan na brother Ibil. Bro. Sige sis, ano na yung pressing guys. Mana siyang pagkaan sa lubi. Iyawan mo. Muna na nga mo. Iyawan. Tawa, magic, amazing, magic na karon. Basta, uploy mo ba ang rada, dali kuman. Wala yun. Nawa guys, amazing, magic na karon guys. Oh, wala pa gipugan, ha? Ano daw? Grabe mo na. Wala pa gipugan, na. Gis, grabe. Ako pa din ni brother. Abi ugmaw na to. Brother, bigay ako ang gabihan mo. Magulat na may taxi. Taxi please. Taxi, taxi. Taxi. Tol, Lakson. Kurinta. Prokwan. Subangan ka. Koy, kuan lang, metro lang ta. Metro lang. Okay, wait lang. Okay. Sabi nito ta. Tara. Tama. Sus, kurang day oh. Basta ba kana paano ko na. Guys, sikata. Cool, natikatik. Ayo, basig makagbong ko na. Kanala. Sige. Tarong ba? Sige. Wait lang. Kita ko tel. Okay, ready. Lights, camera, action. Sa baba. Ni ko. Ni baba, uning ka. Ay, baba. Itistingan na ako. Yeah. Ready, lights. Ayaw jug na og sa. Mm. Wait lang, ready. 1, 2, 3, go. Okay. Dalo na to. Siya brother, ipaamo sa siya ba? Kita kay Didi Patrick. Okay. Okay, ready? Sarah. 1, 2, 3, go. Hindi kabalo. Here you can just get almost all the ingredients you need. Mismo sa imo ang Balik bro, balik ka. Here you can just get almost all the ingredients you need sa imo mismong lataran. Isa pa. Bugamay. Na. Here you can just get almost all the ingredients you need sa imo mismong lataran. Okay, ganito. Yuhu! Sige. Wait. Ready. Go.
Continue. Naapag isa o. Cut. Hey. Atong bagol. Ano bagol kayo? Lapa yung bagol? Tak. I-zoom na ko pagbutang nimo. Oo. Okay, ready. Nice. Okay. Sabay dito. Sab. So. Ready. Kaya lagi siya. Parang damay tayo. Here. Pababa. Dali lang. Paano? Ayaw na. Dili. Basta na daw. Tanawa lagi siya. Lingkod kayo to, brother. Brother, daghang salamat sa imong pagtabang sa kuha. Guys, brother, daghang salamat sa imong pagtabang. Guys, if you live in the province, in the bukid, and you feel blessed, please share this video. And syempre, if you love Binignit, tag your friends. Grabe ka namin. Brother, daghang salamat sa imong pagtabang sa kuha. Grabe namin yung guys. Sap. Usap-usap. Tunla sa sige. Sap. 1, 2, 3, go. Grabe. Brother, daghang salamat, brother, sa imong pagtabang sa kuha. Guys, if you live in the province or if you live in the bukid and you feel blessed, share this video. Also, if you love this tapos tabangan sa yawa. Ang mangihi sa tabangan. Sap. Brother, lamig brother. Salamat sa mong pagtabang sa kuwagid. I'm so proud of myself. Guys, if you live in the province or if you live in the bukid and if you feel blessed, what's up? Galami, brother, daghang salamat sa mong pagtabang sa kuha. I'm so proud of myself. And guys, if you live in the province or if you live in the bukid and you feel blessed, share this video. And if you love Binignit, share this video as well. Don't forget to tag your friends. Daghang salamat.
Kami. Pangatag po siguro. So guys, sumana yun may og lutog binignit. Nag-upload pa to. Tadang da guys, luto na jud guys. Sumana mig shoot guys, sumana mi tanan. Grabe. Okay kayo. Tunay.